Poslije Rima evo nas i u Firenciju posjeti još jednom crnogorskom fudbalskom asu. U novembru je napunio 20 godina. Njegov fudbalski put počeo je u mladosti i preko Partizana stigao je do Fiorentine. Ovo je njegova druga sezona u ljubičastom dresu, sezonu u kojoj je oduševio Italiju i Europu. Izrastao je u igrača bez kojeg se ne može zamisliti igra Fiorentine. Sa po 2 gola srušio je Liverpool i Bayern. Navijači su mu dali nadimak Super Jojo, proglasili ga za novog Bađa, odnosno idola. Novi simbol grada renesanse, junak Firence, Stevan Jovetić. I evo nas upravo zbog toga na Piazzale Michelangelo, dakle simbol Firence, kultno mjesto odavde, praktično preko kalidoskopa možda se vidi Firenca na dlanu, prelijep grad, mostovi, rijeke. Međutim i grad koji ima duh srednjeg vijeka, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Firenca je zaista drevni grad, ali uvijek je bila i grad fudbala. Nekada su tu bili Antonioni, De Sisti, Hamrin, Baggio, Batistuta, danas je Stevan Jovetić. Idemo kod njega kući, potom na trening, njegovim tragom upravo da vidimo kako se ovdje živi i kakvu popularnost uživa. Garrisca il vento il labaro viola sui campi della sfida e del valore, una speranza viva ci consola, abbiamo 11 atleti e un solo cuore. Oh Fiorentina, di ogni squadra chi voglia regina. Oh Fiorentina, un batto lungo al vita con l'amor, per l'ora di sconforto di vittoria, ricorda che del calcio è tua la storia. Maglia viola lotta con vigore, per essere di Firenze vanto e gloria, sul tuo vessillo scrivi forza e cuore, e nostra sarà sempre la vittoria. Evo nas poštovani gledalci i u domu Stevana Jovetića koji ove sezone blista u dresu Fiorentine, ima sezonu iz snova. Iz tog razloga je i Televizija odlučila da ga posjeti. Dobrodošli prije svega i hvala puno što ste došli da me ispazite čak i u Firenci i da odradimo ovaj intervju. Jesi li, evo, ovdje smo u tvom stanu, dakle, je li od početka ovdje, 2 godine? Nisam, pa prvo kad sam došao bio sam također blizu stadiona, ali sam bio u jednoj kući i bio sam možda godinu i po dana i nakon toga sam odlučio da se preselim tu gdje mi je također blizu stadion, što mi je najbitnije, zona je mirna i mogu da kažem da se zaista živi super. Vidjeli smo naravno i komšije pozdravljuju, znači već se uklopio ovdje, potpuno znaju te odlično svi. Pa jesam, stvarno su svi korektni, prate fudbal, Fiorentinu, tako da što god mi treba, svi kažu javi se, nemoj da imaš nikakvih problema. Finiš je sezone u svakom slučaju, Fiorentina u domaćem šampionatu, italijanskom je, ajde da kažemo, podbacio, ali zato sjajan utisak u Ligi šampiona. Pa ja mislim da je stvarno u Ligi šampiona išlo dosta dobro, pogotovo na početku kada su svi mislili da nećemo ni grupu proći, pa čak i mi sami. Nakon toga smo prevazišli svoje mogućnosti i da je bilo više sreće, mislim da smo mogli da prođemo Bayern, ali eto šta je tu je, uglavnom bilo jedno veliko iskustvo i eto nadamo se da ćemo sljedeće godine bez kupova se u prvenstvu da ćemo odigrati mnogo dobro i da ćemo se naći opet kvalifikacijama za Ligu šampiona. Reci nam malo još kako si se organizovao, je li imaš baš sve što ti treba, vidimo ovdje veliki monitor, televizor sa Skyom, znači to je obavezno da se prati sve, ali vidimo znači da je Total TV, znači pratili si Crnogorska liga pa i Srbija malo. Prati se sve, ima dakle Sky, tu pratim utakmice italijanske, imam Total gdje gledam sve kanale, pratim Crnogorsku i Srpsku ligu naravno. Tu mi je i Sony gdje dobijam Ljajića redovno. Znači Ljajić je žrtva? Jest, on je žrtva i mogu da ti kažem da nije neizvjesno. Znači on dolazi baš kod tebe? Jeste, on i Seferović. S njim igram Sony. Da kažemo, ovdje si u većem dio sezone bio sa porodicom, sa roditeljima, sada je samo sestra tu, ili tako? Jeste, oni su bili tu od početka sa mnom, nakon toga kad su uvedene vize, tako je pravilo da prvo 3 mjeseca može da bude
tu osoba, nakon toga mora 6 mjeseci da bude van. Tako da, otkad su uveli vize, nama to manje odgovara, ali eto, šta je tu je. Sad mi je sestra tu, dođe i djevojka često, tako da uglavnom nisam sam. Ti svakako si se navikao na Firencu, na Italiju, da li oni mogu da prate tvoj tempo? Pa mogu, prate, pomažu mi stvarno u svemu i eto, sad nisu tu, ali opet se nadam da će brzo doći. Evo, tokom ove emisije pokušat ćemo naravno da približimo našim gledalcima kako teče tvoj život u Italiji. Dotaknut ćemo se naravno i italijanskog šampionata, razgovarat ćemo o kompletnoj sezoni, a posjetit ćemo naravno i trening, tako? Jeste, dobro. Ovo je samo početak, znači vidjet ćemo kako to izgleda i na treningu Fiorentine, koji vodi naravno Cesare Prandelli, a onda ćemo na miru uveče u hotelu popričati o svim tim fudbalskim temama iz ove sezone. Maglia viola lotta con vigore per essere di Firenze vanto e gloria. Sul tuo vessillo scrivi forza e cuore e nostra sarà sempre la vittoria. Oh Fiorentina, di ogni squadra ti voglio regina. Oh Fiorentina, combatti ovunque vita con I evo nas na stadionu Artemio Franchi, jedan od najpoznatijih i najstarijih stadiona u Italiji. Upravo danas na njemu trenira Fiorentina, obično se to radi na dva pomoćna terena koje se nalaze također u blizini, ali ovako ispalo još ljepše. Stadion prazan, međutim lijep za vidjeti. Na njemu se pravila istorija italijanskog, ali i svjetskog fudbala. Ovo je gol na kojem je Pixi Stojković šutirao, ali promašio penal 90. godine, čuveno četvrtfinale Jugoslavije, Argentina i radost Maradone. Danas, kao što vidite, su tu gotovo svi igrači Fiorentine, osim Gilardina i Montoliva, koji su na trodnevnom stage-u reprezentacije kod Marcella Lippija. Ostali su tu, među njima čak i Adrian Mutu, koji tek krajem oktobra može da se vrati na teren, ali vidjevši ga kako barata sa loptom, majstor je majstor. Naravno, tu je i naš Jovetić u društvu sa Seferovićem i Ljajićem, kao i svi ostali. Nakon treninga vidjet ćemo da razgovaramo sa nekim od njih, da uzmemo koju izjavu. Evo, trening se polako završava, otišli su neki igrači, neki su ostali dodatno. Sa nama je Avramov, golman Fiorentine, izuzetno talentovan, znamo to još iz vremena u Jugoslaviji, potom i Vicenza, jel tako, i u drugoj ligi, ali i u Fiorentini kad se ukazala prilika na to, međutim Frej je i dalje broj 1. Stevan nam je rekao da si jedan od najboljih prijatelja, da se družite tu, evo sad i Ljajić, Seferović, to je ta ex-Ju kolonija, što možda kažeš na to? Jeste, i Gulan isto koji je u Empoli otišao, svaki dan smo zajedno i mogu vam reći da još nisam vidio igrača tako dobro kao što je Stevan, a kao dečka mislim da će napraviti veliku karijeru. Igrački gledano, znači misliš da je već to jedan veliki kvalitet? Ove godine smo povremeno to vidjeli poput u Ligi šampiona. No, ja mislim da je već sazreo, znači sa 20 godina da je već napravio veliki uspjeh, znači zna ga ceo svet. I ja mislim da tako treba da nastavi i da sigurno se neće zaustaviti na samo ovo. Recimo nešto vezano za treninge koje vidjeli smo, dakle, u nekoliko dijelova, dođu neki ranije, neki kasnije, neki više ostanu, jedinu utakmicu igrate svi zajedno, su to pravila ili? Pa iskreno mi golmani uvek moramo dođemo sat vremena ranije pre svih ostalih. A što se tiče, pošto imamo nekih povređenih igrača, i uvek imamo odvojeno radno vreme, ali svi na utakmice idemo zajedno, to da.
A što se tiče tebe lično, nama je rekao i kolega Dedić malo čas kad smo pratili da djeluješ nekako najbrže, najeksplozivnije od svih golmana, sad četvorica ste bili na ovom, da kažemo, treningu. Međutim, Frej je i kotiran kao jedan od najboljih golmana u ligi sigurno. Svake godine se priča da će on da pođe, pa evo i ove godine ima tih varijanti, ali ako ostane, na primjer, kakva je situacija, kakvi su tvoji planovi tačno? Iskreno, kad se završi prvenstvo ću normalno videti ja isto, ali ne znam, ako budem ostajao, ja bih iskreno voleo da idem. Čisto da nastavim da igram, da bi se vratio u reprezentaciju, pošto više nisam pozivan, jer ne igram. Isto Italija? Molim? Isto u Italiji? Ne, samo u Italiji, ne bi menjao ništa više.